Welcome back to my channel. Befethu nginibingelele nginamukele kuyona i-channel. If you are new, please don't forget to subscribe to Chef The Soul TV News and also like the videos that we post bafethu. Lana nginiphathele udaba oluthinta-ke ukukhala-ke komculi laphaya waseLimpopo ngokungabi nemali-ke yokuya-ke emcimbini-ke ama-BET Awards akade-ke esemile-ke emasontweni amabili adlule okwenzeke umnyango midlalo-ke ezobuciko namasiko kuzwelonke-ke osuholwa-ke umnumzana-ke uGayton McKenzie okhiphe-ke uhlu lwamaciko athola-ke uxhaso-ke ngesikhathi-ke kuhlasela-ke igciwane le-COVID-19 phakathi-ke kukanyaka u-2020 no-2021. Umnyango-ke ukhiphe-ke lolu hlu-ke ngemuva kokugxekwa nangamanye-ke amaciko athe-ke awubaxhasi nhlobo-ke ngisho beyomela-ke elakuleli-ke emazweni aphesheya kwezilwandle. So umnyango-ke uveze ukuthi-ke ingu-72 million imali-ke amaciko ayithola phakathi kuka-2020 to 2021. Bathi-ke babeka nako ukuthi-ke kahle kahle-ke abantu-ke abagcina behlomula lana-ke kuyo le mali bangu-3,962. So yiwo-ke amaciko lawo agcine-ke wazi ukuthi-ke abesohlwini-ke avele-ke lakuwo-ke lo mhlomulo ngemali-ke ebalelwa-ke phakathi kuka-10,000 kuya ku-75,000. Okay, eyi webafowethu, uma-ke umnyango uqhuba-ke kodwa-ke ngaso lesi statement uye waveza ukuthi-ke ukwenze lokhu ngoba kunamaciko-ke akhala ngokuthi-ke wona awaxhaswa, awakazi futhi athole-ke uxhaso-ke emnyangweni kahulumeni. uMakhathi-ke yena uveze ukuthi-ke uye emelika ngemali ayiboleke komashonisa. Amaciko amaningi-ke agxeke umnyango ngalesi simo-ke naveze ukuthi-ke vele-ke awalutholi-ke uxhaso-ke. Esitatimendeni-ke esikhishwe-ke umnyango uveze ukuthi-ke kungamampunge ukuthi-ke abantu-ke noma-ke amanye amaciko awalitholi-ke uxhaso. Uthi-ke kunobufakazi bokuthi-ke kunemali-ke engaphezu kuka-200,000 akhokhelwe yona umnyango umqasha-ke emcimbini-ke eyahlukahlukene. Ohlwini-ke oluvelile-ke kunamaciko-ke noma kukhona amaciko akhokhelwe kakhulu-ke kunamanye. Umlingisi nje uSimphiwe Mtshali, umsakazi uMac G nowayengomunye noma ngumyeni-ke kaSomizi Mhlongo Muhwali Mtawungi bangabanye-ke bamaciko athola-ke imali-ke enkulu kulolu hlu-ke engango-75,000 ngokusho-ke kwestatement laphayana-ke esiphuma khona kwabomnyango wezobuciko namasiko. So abanye-ke abangaphezu kuka-100 abakhokhelwa-ke imali ewu-53,000 umuntu-ke eyedwa. Kubalwa kubo-ke umsakazi-ke weVuma FM uMzokhona Gumede-ke owaziwa ngelikaMzoko Zoloko, umlingisi-ke uBawinile Ntshabu no-Ayanda Sithebe. Amanye-ke amaciko athola-ke imali engu-10,000 kubalwa kubo-ke abaculi-ke uCaiphus Semenya noLetta Mbulu, Kelly Khumalo, uMadala-ke Kunene nabanye-ke nje abathola-ke u-20,000 kubalwa-ke abethuli-ke bohlelo-ke i-Our Perfect Wedding uKhanyisa-ke Titus noNomsa Buthelezi-ke Buselaphi Gcowa, Kholeka Sosibo, Gwenzongcobo, Arthur Mafokate nendodana yakhe uBethusile-ke Mcinga nabanye. So ilezo-ke bafethu besiniphathele zona namhlanje. Njengoba-ke nabona-ke kutrenda nje amavidiyo-ke akhe laphayana-ke uMakhathi kahle kahle nje kulandela ukuthi-ke kuthiwa-ke wahlomula-ke noma-ke uye wahlomula kakhulu-ke kunamanye-ke ama-artist. Bafethu maningi ama-artist-ke avalelwa vele ngaphandle-ke ey'ntweni ey'ningi, kodwa sikho-ke isidingo sokuthi-ke uma kuwukuthi ama-artist avoyisa-ke noma iy'khalazo zabo bese kube ukuthi-ke sebeboshelwe-ke loko abake baxhaseka ngakho, yabo. Every time bafethu-ke ngiyacela ukuthi-ke if ever uyiposte nikwazi nani ukuthi-ke nibeke ama-comments enu, nibeke uvo lwenu mayelana nalolu daba lwakhe-ke uMakhathi namanye ama-artist. Danko.